Kenzo ane khắc khami chi ministry chu pin na dingin dan kahel kan tim patin chu tu la para kapo te su hum tan ti safety se ba on le patin ni ngai na te lele de ku ka pin ti chu te ha chai Isayo change and reform the party no filmmakers ma ko na thum the til khat hi ese chu tu ne hin so piula naw te ho filming pichana society hi chi support thai ham kasai no me euro ma ko according to European film industry report of Luya $1 film kat na pound kat isumang ko agam sun economy ship na 1.50 pounds economic ship na pangjawani ahi ichu ho kokite society a commercial value a ko no ke to tie hi po ge tu na ka sai no cho e film po pa ge apart to tu lai gam din mo to ke to el a moral so le atok da doi he define moral te awareness in mango te ti cho tu ni aka sai no no mane e film kha na wa yong chun a hera pa Chingboi Wildlife Sanctuary 105 villages ko bala ko lahi thing Hangmi.James sa kai ba ba isi wildlife sanctuary suma ko sai ka ba wa hele under wildlife act no ya 3 years imprisonment degali na flip thona ba ahem pa ham khat chu sa ra ka le wildlife sanctuary suma ko policeman sa be awareness hiding ahi Kopurwa anunga nulagol hong param sa akin ng anunga may hindi lai kung sabi awareness on din nahi awareness ngay sa nahi ipaw na lang jaw siba din kanay din na diulit pankana ipanawa ikilero na ni baba iho society a member daw siya responsible hibig di ilawa at siya nato ni Isikin to namin actress ho, actors ho, and most importantly story writers ho, the director ho rin film mang sa society ba change and reform ang na rin na hindi ako ano mo rin pagkaipatin minakataw na rin so hello guys tuahi muriya akong konsal USB la team hong tawin. Hello, sir. Hello. Good evening. How are you? Fine, sir. Frankie to. Sir, filmmaker Frankie.Lelet. Sir, right now. Không có, sir. Chingboi film về chủ ta. Qua Vengnom Community hồ lạ. Chingboi film về các chị đều he. Cái đi tâm mà yang. Guys, tôi sa USB la team hon Chingboi Hangmi film về cho các chị đều hen Rồi thì vậy mi tâm mà mày ấy Hi, it's me. Ako live nag-try to attest ko nila. Background music kapag copyright ang indication. YouTube at nakagawa ko yan.
Now, I'm just going to meet Mr. the Great Minlun. Hi, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. This is Celebration Ministry 2 Award Distribution Day, Foundation Day today, Award Distribution Day of Magdalene. Mi tamay. It is Celebration Ministry Royal Inter-Religious Sports. Children's Sports League of the Women, it's in November now, it's a highlight of the advertisement again. Chính là muốn biết tổng đối muốn cái này rồi đủ nhiều cũng chỉ cần và nhớ tiền này của chỉ sao nhiều với cái gì hành tiền này nhẹ thì nhận tiền dùng để làm gì đấy súng súng nó bây giờ là khả năng đầu tiên cái đó là có nhiều kiểu rồi thanh chủ được ta Haokip and Frankie. Ini hỏi tên ni. Oi, ma'am. Okay. Ada yang keponnya baru.
Chingboi koi nào năn bầm na. Dr. George Manomin Moria pat hong letu ne amao film releasing na hi VIP tarana to he ama hi mi simple ta lekha ki bahin psycho mi P10 ne du khachu ama hi nanabo chi diva USB lung ni min ka ti re Nama film. Ah, very good. Moria tiazong alam ka film ni taradin siya. Ni Stacy. Katu pamang kule. Tu nilahi kain sungnum Premier so ka chiu hin Tony Thangboi ong hi cookie actor ka din film na chu nup tu nam Apai sir aje chu a film hi gospel type thima chi hin na set om ma yengen cameraman cinematography mai theo ai na ka dai lo da nyau khat om me ka dem na man hai put acting bol ho wang perfect so ke be ama ho hi professional ta gp hi ben na adi ya iso binu Chingboi ha mi ni amen dule kaloi pa James Haokip hin amen do le na ai wangin ka dai bang tain story ke dai chi lo ja ka se ai ba mi tam pi ta ding anu sim na nai thau thau ai pile Chingboi ha mi chuma ki pa ku ka se all the best apai no la kam nang film vian ka tilaw pa security ada pat kita mo bai nun ni na film hi ngai lu na zala bet di khatin ai wangin loi nu now nu Chingboi yan security a pangin nang ni ven tin ati ja abale ho sa pito amana chei ja cho dunia security a pangkai phai hau sa piong tai la ama thu bai nu hina ke loi nu ya thu thu mun ni yeng chu aman security adi ngai sei ja cho security dinga khom alo thei lo ta la bai nu se se zui di mai chu chơi là lại cần bol chứ là lại film shooting om chỉ là so chỉ là security cái gì cái gì mà này Debbie ka muwe Debbie also kami no please oh po film ipitina mo ai siya na picture balo na so pesa na iba ano mo sound no wai cho na Debbie num na mo film film num na mo Frankie ano ikita mo le Kecuri main na Bye no nang ipiana panay VIP na panay house ipiana panay ipiana panay tiket so na kinim saji ne Dr. George gamuin na ama hi mi lau na thei mama hi na ki papium na in ken ka the di le chu nang ko ma ke ni pin ka ti dia to ai yi ti di ta mai ni nang na din kunam ka din ta lo di tu ai tu chu ai din lo le ko isot di ta nang thu thwa kan de te ole ken
vui nun về thì na cái xây cho sổ tài thế na lâu thế lâu ball thì này na election này là phát dòng mà ball về sẽ lại na ball vui nun về thì phát lệ khá đa ít điểm đi hết chỉ cần xây thôi mà khang tha dang như thế na khang tha cái đấy Purana ho chu Purana ho chu cái đấy là lâu Purana let them rest na double nonsense cái lâu đấy okay thank you tua hi Sarius bin Sir Lelet chuan keu pi da he ma he tuni kho tuni la film premiere release na director Lelet dagin na ipi lunggela ne ya film an bola lo ding sa anam iti lo de sa min set di ta chu ki man ka ni wa na ni an ko ni na mi in su mai ka san ni ja upa pan ni ding ya ki pi ni ni upa na ni no mai ki sim okay upa ki ka am ni na u ni ki ni ni ja ni na upa in itang ge now te ni wow hoy bro ki pa now te ni ya pa na ing he do thai ni ding ki lu tu pa he ka ni na ki ho don sin ka support dalo wana insung tam ti kisim phat na dinga nung tum kana hin pathin thu thui mai hano pa me ulet ke na Tony Chingboi na so bi pa ka hin mala Sarius bi he oh kan hete sir Chingboi Hangmi.James Haokip.Sana len thang mo ki thona film na tulai ta hai ku kilen gama ki ve hin ki pam ma ma yenge doctor sir nalung thai na mi film ki bolo ha ka chang han sport din like kyo film mai support bo sir please kyo film long ka chang ham ka ti le more ho zo hung so na yenge ki pa me long lift na okay yenge chai ma zon ku kilen cinema hall